नेवा आइदल नेवा न्यो थत थमो छ गबले छिदो खनेमतेना नेवा न्यो थत थमो छ गबले छिदो खनेमतेना छंगु शिल्पन जावी जाति नेपाल लिदना चंगुदुना छंगु शिल्पन जागु जाति नेपाल मना चंगुदुना नेवा छन गब्लेन थत छिदो खनेमतेना थनया शासन सत्ता गुगुदु ख उगु राज्य थौछ मन्यो थनया शासन सत्ता गुगुदु ख उगु राज्य थौछ मन्यो एनो नेवा थगु चित्त गबले चिधो यामते छ एनो नेवा थगु चित्त गबले चिधो यामते छ नेवा जिरका लोमंकानो नेपाल नुगले देकान्त्रो नेवा जिरका लोमसानो नेपाल नुगले देकान्त्रो सासो दत्तले बिन्ती दुनेवा नेपाल ठुलिया वेकान्त्रो नेपाल भाषाया सेवा पासबी सिक्किम फाल्कन इभेन्ट नाङ्गु संस्थान थौ जिता जाइजन सिक्किम पाखे न्याना चंगु नेवा आइदल कार्यक्रम दुर्भाग्य ढायमाल अठेसानो बोज्या न्याके निम्ति न पास्पि संजिता लोमंगु ख मिडिया नापसतीगु जिके न्या पानी मरुबुली न द्विफो वो संजोग बा वो सौभाग्य जिता छु मलाई त अठेसानो छिक्री ज्या तस्के तजिको न्यागु ख छिक्री फलाय कना चुन्तन थोज्या टिप्पा मरेको न्याई दगाडिया छिक्पिसन धाउ खने नाली सापले तल थोज्या यो कोहे नेवा मे हालमी पिस बोतिका उज्या चन आ थोज्या जज पिनी ल्या कठ न्यामो जो उज्या चुन्छन आ उकी मध्ये न प्रतियोगिता पनि बुलेला लिम छमेजको जिफु वो बधाई पात्रला अवश्य न दिउदल बधाई जिता वही त लिसे वो सोयान भ्याहा कम मजुइको बधाई थुकी बोतिका पिन्तु बोति त काउडी न नेवा नुवा जुया भावना गु भावना बस थोज्या गु बोतिका होला उही वो भावना गब्ले मसिमा र नेवा दैव थौ तक अनेक तने कथन सोसित जचौदु होला न्यागु दुसान नेवा त हन कर्पिनी मिखा मलुनी खयान थोज्या सजु बक्ते थ त छुन दैउ मखयान सना चोपी ढास पा मजु थोछगु नेवा भाया भाग्य य खया ढामल आ थौ थो कार्यक्रम याके निम्ति थौ जिता जाइ जुन चोपी पासपी छिपी सदा सदा लुमंके बहपिङ ख छिपी स न्याकौ थो पला गबले मध्य क न्यावनेमा अले थुकी बुतिका पि पासपी त जिन थयानी नाप लाबला लायाला त वो अथे बधाई पात्र जुल मे पिन्त न जीव दुनुगल निशय भावना दु छिमिगु नेवा जुयका भोगपति गु भावना ख छिमिगु नुगले वो न्यापले स्वाथ है वही चनिमा Organized by Falcon Event, IT partner Caravan Media, digital voting partner PravoPay, wallet अब मोबाइलमा